Menteri ke Tnat Torres jong ke Sorkar Jela ubak Pol Lingdo, ula pentip bana kaliang ke Sorkar Jela ke Jingelang, kabalong haki kendiat sengi beladam, kabelalum da Menteri Rangba ke Jela ukonrat sangma, kila shim ya karai ban Wanrah Biang ke Nan Polok Sha ke Tnat Torres ke Babarok Shigata, lapinya da ke Tnat Forest and Environmental Department. Haba pentip mentah ke sengi shkilat pathai KHUBOR, na kaliang ubak Pol ula ong ba ke Tnat Torres kan penlut kumba khat pra Klur ban Pynbha ke Nan Polok, kabakin thop na duok ke Jakarung, ha ke Jaka ban Yareka, bat ru kiwe-kiwe ki jing pen Tnat, kum ki lights bat kiwe-kiwe. Nolor kata ulo ong ba ke jing shimti biang ke Tnat Torres, ya ke Nan Polok ke day namar baladei ke Jaka jengok kai, bat ke jing kiyeng ke badon ha ke Nan Polok, kalong kum ke Sharp jong ke Jela Meghalaya. Kedai ke major tourist attraction ke kering bahai ki nong jengok pertai syakani ke Jela ke Joli bat ke jingkieng jong kene ke Nan Polok ke aladai ke kalong iconic kalong gumba simbol kasyap jong ke Jela Meghalaya di barok sikata kani kelajudan hagi stem beladap ke dalam Department of Tourism hendai nagi kat tu kani gidau ia ke management jongka la shim no deka Forest and Environment Department di haka jingi keren pat menang ni haka meeting ke ba lalum do Menteri Raba ke bangar geladan lang la menjur ba en penpoi lanin retransfer penpai no ia gani ke League Sha ke Tourism Department namar kini kedai habanikong shwa kedai ke tourist spot di ke baar kolong ba namar ke ba lawanich ke Forest Department ni ba ki let habadan ki events mut hakapor san biji la khamno di ke por san biji kolong kloi palat ke por ki ba ki office ki wai ke moment bawat ki nontri Sorkar ki bami adu ndadep la ka jong di taman room ki mio tete chele di ki kwa ba in extend ingin berjalan ke keluar pergi non cuma kini menrung ke belum ada usaha uji menmin nang tu ngila menjeru ia ke investment ke bakat pra Klur kini ke investment kan long nadu ke entry point syakali pan penyiar susu ia ke di room bak kumju ban develop ia ki wigi bele ki activities kumkenu besar ni ka sound and light show moment musical fountain ka ba don ki namba ki ba lakham di shnam lakham te ha ka pakai kan ni musical fountain kan ya habu ba ka jingi ki jong Jela Juli ya ka music te nang tu kindon ki cafes ki jaka shongkai na ka banta ki family ki longyeng na banta ki nong jong kai dia kan dehi ka major boost ka jikin tiu ya ka tourism akan dengan jalan immediately mustn't take over dia kalong ba ini kat lang ni ki department of urban affairs tiduri ban shnai ni master plan dia kat ba kata ka jishna kan ya ka juga por ni nang berkreat ban kot tanda na benda kena kejintrai pra Klur na minta ini development dari part juga jingpin Tnat beautification ya kena kira